katanat kambari kari India MEA hakas ngi balang kalak kentat ia ka jingkento kabala pau ba baki sipai duriau jongka US ki penun kam ye ki kat lingsun jongka India hapdeng ka jingya kan at bat ka Iran kat kum ka X ka kenhun pejnya ia ki jingpen sha jongka MEA kalak kentat ia katai ka jingkeno kum ka bathok bat ka babakla ha ka we pat ka benta puk long komba sya the peja no Donald Trump namar bakarai kabak kadu jongki bortma kala pulom no dasau punyau persya yakasan puar haka jing tebut balabu dakarukom trekam kabala pen isa kawai pat ka jing sya pen paiden kabakrau nak beda kinong kersan ban penduna ya ke jing persang sipai jong utrom syabari bat kabab pen pau ya ka jing penyang jongki republikan ya ke jingeki jong presiden kinong tauan haka senit kilap penut ya kasni ban yasaj nak benta ban persya ban penskem ya kabor jongka kongres ban aibor neban penkutno ya kikam sipai jong utrom persya ya ka Iran kinong kersan jongka ni karai kiong ba utrom ulale syabab palat ya kabor jongka riti sensyar kari dakabasdang ya katmar rengkat bat ka Israel katkum ka artikel tu jongka riti sensyar jongkari US ki presiden kila ban pelong tang yakum ki jing hertma ban yada yalade bat ban jubab ya ka jingma kebala ban jia mardor habakren haka dorbar senator timkin ulak kento bawat haka jaga bala buri ka sorkar jong utrom kamla ban penmi ya kino ki saki baka US kadon hapo ka jingma kabala ban syak thombor haka Iran phimla ban yang batong kani kadai ke jingpin sitom bian kaba klem yalam syaka kerdan kaba ansap penpau katkum katma laong uken phimla banong bakani kalong kawe bat ladep bat omdon sipai kibayale persya yaka Iran laban susu uken utrom ula ai jingmut bakari Iran kawat ban tebiang yaka program nuklear jongka kaba uloong balap penduk no haki jingsyak thombor hausnem baladem ula banjuru baka Iran kadangwat bathau ya kilat kilenti kumno ban snai ya unamding balak ban poi jingai ban hiartma ya kari USC barok kawai